Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamau Kerwat Youth Development Association mentah kasingi kasantarik unai wing kelayo ban penhap no e kalempong ye lekai First MLA Cup Arhajar Arpuar ya kabala penlong hamadan satsnad maulang wir. Hakani kasingi kot jong kani kalempong haga jeng lekai basketball karang blang e kala job ya karang blang sok senyang da arpun riu lakhat saw basket haga jeng lekai volleyball pan kamau kerwang kala job ya kamau san dalai la shiset kat bah ha kajing lekai football kasak wang kalala an pelim no ya kajakram dalai lashigul ya kani kalempong ha kani singi lawan man penhap perda da uba renikton lingdo MLA kathan parubade menteri katanat PHE ka sarkar jilla ha kani kasingi penkot ya kani kalempong layo man pen ipu iping shu de kijing shat ber ki surjing roin de ki samla gadong kathan haringkat kajing sakhilang ki hajar ngot ki padba ke MYDA hakani kasingi kelayo ruban sam kusnam kerpang ginong yelek kai sports bapau nam ke district kumya ka kong kuman walang badba telanding walang kibade ginong mare marathon bapau nam ke jella penawal ki jongi kilom sha ki badon ya sak ya katalen ya kapong haki jingele kai volleyball kila ju persang menile kai haki bobun ki benta bat ki kila perhi sha ya sak kapong ke jongi ya jingele kai volleyball bakila bane compete bat ngala ru benong bat bani tu hapdeng jong pilang borok baik ke volleyball hi apo ka state jongi dan long champion hi daki nong Southwest Kasian District kani karunsan jong kamapot youth development nation kam thobe tanamta kata bangin airat ikikun sama kaki jingel kai andrei kadandro ikoi pat kakong kata kalong ba kanong kucu kapor kum ka awareness program lani kajing persyang pensawalan ya keniki jinggi kolong iba penbuai kumudrox yui hagadeka juk pemerintah hagadeka dong metan ke jongi i ibu drox ulanang kiu na kawe ke snong sakwe ke snong ulasang banpur baksutit nomor kata na kalian ke jongi ke asyal i khot iwer ya pi kipat ba jong ke snong jong ke dong metan ke jongi bangin ilong kiba pikir bonomi island baune ja jingdi unrung haman la ki tliwing namar anda unin ja jingdi layo unrung haka man la puwe gawai ke tliwing jong nanika dong tang ga jongi ka jenjang ka kordet kanlong hapdeng jong kata kalong yin long sen lane haka ta kasnong bertau bagane ke di persang ka banengkong jong ka mau kerwat youth development association ban penkiu ya kasap ya ki phong ha ka ki samla jo kare ka dong ka thain ke jogi ha ka ba ke yo pen yele ekni ki lai ki discipline kala long sisa ka jingkar khu namar yo itang ki parashnong sudah ki bayana kai skautunat bani ba ka jingmut ba ha ban promote ya ka sport ban pen kiu ka sport ha ki samla jong ka dong ka thain jong ka shnong jong ka ne ka constituency ngila yo I kala urlong haba ngila I ba ki samla ke le kai tang ki parashnong sudah makanya kan kalau kasap sisa ha kabana kalian jonghi pila pen I kasap ke bawah hatam ke bawah pila banle bat nga ai ke dikit bot ke dikit yang ke samla barok kam tam ke samla jong ke association ki balaya lam khmat bat organize ya ke tournament ngizukman ha ka ba ki samla kila yo organize ya ke tournament ha ka tek MLA omde ha ka tek individual jongno hanre kum ka MLA cup bat misngau ba lese ha kiji prakhat jong ki breu na kalau official MLA kamde ka personal name jono lese ki prakhat ba ka sarkar ka pulut pisabon ha ka tournament ria kwa bari thu epis kau sarong ba ya thu ba ka association kam simla sim tera kam simla penlut ya ka tangka sarkar watang stengka ha ka ne kiji organize ka ka sports hanre la penlut hi na ka association kram na pan tera ai ru em na ka sarkar Bagas kau bangai kumlai kerpang yang ke association ke bala shlor bang make sakma kerana wat yang jiarap nak sarkar hendrai bang sponsor hi ke jingut isa baro ya kene ke jingut ke tournament bar live discipline lesne kamduna la tambe ka sanak ke jingut ke bala sotho ha ka bagi thu yanga hendrai kelala ban penmi hi kerana penlut na ka sarkar kerana pan jiarap na keno department sarkar namar kata na tak jing sai lu ping pai ba lesi prakhat
Bagani kaasusun kalayo kajingerap bakapang na sarkar kamday kumta kadai kajing slor jo kini samlahi kibadon ka masim ban promote ban perkeu ka spot hagane ka dong ka thanjongi kira note ban sim ne kene senjam ban ngakit bok kebyang bagani kanyai beteng kene kajing sedang harus nam arhajar par to ai bakanyai beteng harjar pulai arjar pusau haga bangin yoi bagi kibok kebyang bapin la ban le khambha talaga price haga pin ai mental se ka bahedu kandai ka football hakaba ka banangkong kan yo nyo pho hajar bat ka ba bot kan yo lai pho hajar ni khmilen dia krisnam parwan phila pan keu gane Not izun Kajing berdua berterima. Kajing bersang. Kajing bersang. The second space club have a gym ship the goal of a line the American tournament Arhajam Arpuar Kalayo Bantep light league goal Persaya Jatram Sports Club the champion join the basketball join the American tournament Arhajam Arpuar basketball. Kadak jong kajing perkutno ya ke ML Cup 2022 ngapan hapno ikene kalama mentaga segi. Hey, maaf sakwang. Ini